Manipur University Teachers Association Muta, Manipur University Staff Association Musa Aniga Kusam Naduna, Manipur University Student Union 2022-2023 na Sinduna, Numidini Chopna Chathagadaba Exhibition Maths Ngasi Hodokre. Maths Hodokpagi Mangoinana Manipur the Tokle Irang Asiki Matanga minute Amatu minute Leptuna Awa Fundoke, Tharam Aduda MU Vice Chancellor Professor N. Lokendra Singh na Hai, Mahire Singh na Mahitamna Tamna, Ahenba knowledge Amadi Masamo Fanabagi Pandamda Exhibition Maths Asi Sinbane. Manipur the Tokliba crisis asina Mahire Singh Wakal on the Su Charang Nabapuk Tabanate, Punamak Asina Pokalakliba stress Amadi tension Sinkhara the Oirabasu Kokan Naba, University as the Ladiba Tonganba community Singapulaga collective over effort Asi Paikat Pani, Masida Sunatana Numitaret Nigi Oiba, Book Festival Amasunumit Nigi Mamang da Pangtokre, Maduda Su Tonganba resource person Kaya Kauduna Mahire Singh the Hena knowledge speaky Amade, Oza Singh the Eba Lady Kaya Su Fongduna Mahire Singh the Kanganke. Haudokpagi Tharam Aduda Student Welfare Manipur University ki Dean Professor M. Premjit Singh, Muta ki President Professor Gambhir Singh, Musa ki President N. Tijendra Singh Amade, Musu ki President T.S. Sonamani Su Sarukyakhe. Hogwa Thatam ka isnalaiba stress and strain samaj ki suba tension maraksida university ki satri ki community sing sisu kogi patama oibanina university da hojik chathariba teaching learning process Usi kaji tang hena enliven to honna mai na koina usi ki punthang se local apni na apna mulke ki collective effort ka university se khara ka hena mang na sakna na mi da ta usi ki punthang ki local apni mitare ni ki ba festival of books na ma auditorium sa tha bani koi lai su anu ko release to na political science ki oda historian sing theater personality Tongan mayam sing si akuna invite to ya hairaga auditorium da lecture pihalaga unit kudigi satra sing si leiba academic and intellectual awareness mugi leiba si intellectual life si khara ga na boost to ma baina masi ki khana si lokala